Kuri andu angi mostly ukaigwa mundu ni agia thina wa hemorrhoid kana thina wa IBS. IBS ni irritating bowel syndrome. Kana ugakora kioro giaku mostly ni na constipation, kumirwo ni kioro, ugakorwo mostly we na diarrhea, na ugakorwo we na alternating stool. Ugo ni kuga atiri kioro giaku muthe ni kiumu, rucio ni kihuthu, na mostly thina ucio ugakora ni strain the colon muscles. Ugo ugakora mundu ucio ni develop thina ungi, thina twita gastroparesis. Gastroparesis nayo ri ni haria mundu nerves ciake cia nda na colon cigakorwo citira coordinate wega. Ugo ni kuga atiriri riria wari irio ri absorption ya nutrients ciaku cigakorwo ti njega. Ugo ni kuga ati kuri andu mariaga irio no mwiri wao no kuhinyirika urahinyirika. No ni kuigwa gikwa ndagitari ni ndi thina ungi ni kindu ngoragwo nakio ndiaga irio no ni njikaraga muno ingigathi kioro na ndathi kioro ri ni go force pressure nyingi kana ni go strain kuruta kioro no surprisingly ndagitari kioro giakwa ti kiumu thina ungikorwo wi mostly thina ucio ko thina wa gastroparesis muscles ciake kana nerves ciake ri nicio stera construct na expansion niguo kioro gikorwo gigitindikwo na mundu ucio riria ena thina ucio ri ni atenda gukorwo agi-press kana go strain go push kioro giake uguo ni matenda gukorwo na hemorrhoids uguo ni kuga ati there is hemorrhoid na hemorrhoids despite gukorwo hemorrhoid mostly ciuka ni undu wa kioro gukorwo gikihuthu diarrhea kana gukorwo na constipation kumirwo ni kioro kana kuoya indo nditu uguo kwi mundu wi mjengo atari na thina wa nda no ni are hemorrhoids kana mundu uriftaga indo nditu na still kwi ungi utari na mathina macio mothe no ni strain na go push kioro giake no agakorwo still ena hemorrhoid uguo ni wega tugakorwo tugitaukwo atiriri riria challenges cioka ri twagirwo gucuvu ate tondu gukora mundu erwo ati riu ri na thina wa hemorrhoids ri kana wina thina wa hiatus hernia ri wagirwo guthi operation cirutuo na mathina makuru magwika ate magwika ega surprise shesheni hakuhe nawe.